Ndabasuje kandi mbifurije kugubwa neza mwe mwese mudukunda. Ndagatse ngo tuganire byinshi bigezweho mu makuru y'imikino. Tuza kwibanda kuri ekipe ya APR Football Club ikomeje imyiteguro yo kwerekeza muri Sekafa Kagame Cup 2025. Sekafa ko yigijwe inyuma tombora bimeze bite? APR irahaguruka ryari yerekeza muri Tanzania. Abakinnyi bahari bagomba gukoreshwa muri imikino ya Sekafa nabahe? Imyiteguro yose turaza kwegukaho muri iki kiganiro cyacu. Turaza kugaruka kandi ku muvugizi w'abafana ndamwita Mugisha Frank cyase mwite Jangwane, ibyo yaje kubatangaza nyuma yo kurekurwa n'urukiko. Uraza kumenya byose, impamvu barekuwe, abarekuwe bandi nabahe turaza kubagarukaho. Umunyamakuru Rugaju Rigani nawe yaje kubarekurwa. Aba bombi batangaje iki nyuma yuko barekuwe bakaba bari hanze kugeza ubu? Uraza kumva amagambo yabo ya mbere baje kuba batangaza nyuma yo kurekurwa n'urukiko rwa gisirikare. Tusabwa rero we n'ukuguma natwe tukabana tukaganira kuri aya makuru yose tugiye kuba tugarukaho. Ntabwo biri bube birebire cyane uyu munsi, ni ugukubita tubangwa kugira ngo mbahereze updates ziba zigezweho. Iby'umuzamu mushya muri ekipe ya APR Football Club byo bimeze gute? Nabyo ndaza kuza kubikomozaho byose uko byakabaye. Tusabwa wowe ni kimwe gusa, nuko ugumana natwe, bwaba ari ubwa mbere ugeze hano ugakanda ku ijambo subscribe kugira ngo ujye ubona notification uko dukizeho ikindi kiganiro. Ikindi kandi nibura umukunzi wa ekipe ya APR Football Club urashyiramo udutima tw'umukara n'umweru muri commentaire, ubundi uhereze n'ikaze abakunzi cyase abanyamakuru barekwe ndetse n'umuvugizi w'abafana muri commentaire wandike ngo ikaze. Ibyo biraba bihagije, uraba bahayereje ikaze nawe. Ubundi wibuke no gukanda like, uze no gukora share kugira ngo usangize inshuti zawe aya makuru aba ari kuvugwa cyane by'umwihariko muri ekipe ya APR Football Club ndetse n'aba abahungu baje kuba barekurwa. Ikaze mwese rero muherereye, waba uri mu Rwanda cyangwa se uri hanze y'u Rwanda. Ufa kumva ururimi rw'ikinyarwanda kuko nirwo dukoresha gusa. Rero ahuri waba uri mu Rwanda cyangwa se uri hanze mu bihugu bya Afrika ndetse n'iby'i Burayi, umve ko tuguhereje ikaze mu rusange. Duhere rero muri ekipe ya APR Football Club rero kwinjira kuri dosiye yaba barekuwe. Ndabwira ko ku munsi w'ejo kuwa kabiri nibwo abakinnyi ba APR Football Club bakoraga imyitozo rero bakomeje gukora bitegura gufata urugendo, berekeza mu gihugu cya Tanzania. Abazaba bitabiriye imikino ya Sekafa Kagame Cup 2025. Abakinnyi rero bose ba APR Football Club bagaragaye mu myitozo, dore ko nta n'umwe ufite ikibazo cy'urwe cyangwa se ikibazo cy'imvune, bose bakaba bitabiriye umurimo. Bari kwitegura rero iyo mikino ya Sekafa, ariko hari abakinnyi bagera kuri 5 baje kwahamagarwa mu ikipe y'igihugu national Amavubi, aho bagomba nabo kumenyeshwa igihe bagomba gutangira umwero mu Mavubi, ariko nabo baraye bakoze imyitozo. Abasore 5 rero bahamagaye mu Mavubi barimo umuzamu Ishimwe Pierre, bakazamo myugariro kapiteni Niyomugabo Claude ndetse na Ombolenga Fitina, mu gihe hiyongeraho uwitwa Mugisha Gilbert Barafinda nawe waje kwamagarwa mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, ndetse na myugariro mushya ekipe ya APR Football Club herutse kwibikaho witwa Nduwayo Alex bakuye muri ekipe ya Gasogi United, nawe akaba agomba guhita joininga umwiherero w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Abo nabo ariko bagaragaye mu myitozo kuri uyu mugoroba mbere ko bitabira ubutumire bw'ikipe y'igihugu kugira ngo bajye gutegura imikino y'igikombe cyangwa se gushaka tike y'igikombe cy'isi kizaba mu mwaka utaha 2026. No kuvuga ko abandi bakinnyi bose basigaye ba APR Football Club bagomba kwerekeza mu gihugu cya Tanzania kuba bakina iyi mikino ya Sekafa Kagame Cup, dore ko uwitwa Rondeka Jean Bosco na Nigena Clement na Shimimana Yunus bamaze igihe bahamagarwa mu
ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi bo batahamagawe n'umutoza Adel Amrushi. Nta gushidikanya rero aba bose baraza kuba bari muri ekipe izerekeza mu mujyi wa Dar es Salaam. Ikindi kandi hari inkuru iri kuvugwa cyane muri iyi minsi, inkuru y'umunyezamu wa ekipe ya Mukura Victory Sport bamwita Nicolas Sebwato rero umuzamu ukomoka mu gihugu cya Uganda. Amakuru ahari kugeza ubu muri aya masaha nuko uyu muzamu ibiganiro byo biracyakomeje hagati yiwe n'ikipe ya Mukura ndetse n'ubuyobozi bw'ikipe ya Football Club, bikavugwa ko bagomba kuba bamuzana bakamusinyisha nubwo yarutse kongera amasezerano y'imyaka 2 muri Mukura. Gusa Football Club ngo ugomba gutanga miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda muri ekipe ya Mukura. Hari abibaza rero ati se Adolphe biraza kuba bigenda bite ko bari bamusinyishije muri uyu mwaka. Biravuga ko uyu Adolphe we agomba guhita ashakwa aho atizwa mu maguru mashya mbere yuko umwaka w'imikino utangira. Mu gihe rero uyu Nicolas Sebwato yabaje kandi ngo biteganyijwe ko ahita ajyana na ekipe ya Football Club mu mikino ya Sekafa Kagame Cup kugira ngo abe ariho ajya kumenyerana na bagenzi be ndetse anafasha kwitegura umwaka w'imikino utaha. Bibutse ko shampiyona y'u Rwanda izatangira tariki ya 12 z'ukwezi kwa 9, mu gihe imikino mpuzamahanga yo ekipe ya Football Club ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa 9 nibwo izaba ikinisha ijonjora rya mbere ihura n'ikipe ya Pyramide. Bibutse ko ari umukino byamaze kuba confirmed uzabera muri Kigali Pele Stadium. Icyitwa Stade Amahoro nta mukino uzahabera hagati ya tariki ya 21 ndetse na tariki 28 z'ukwezi kwa 9 bitewe na shampiyona y'isi y'amagare. Rero imikino nyafurika aba Rayon Sport izakira Singida, aba APR izakira Pyramide, bagomba gukinira imikino yabo muri Kigali Pele Stadium. Tugarutse kuri Sekafa kandi ndavuga ko tombara ko amakipe azahura muri irushanwa rihuza amakipe yo mu karere ka Afurika yo hagati n'iburasirazuba yashyizwe ku munsi w'ejo kwa 4 wa tariki 28 z'ukwezi kwa 8 aho kuba kuri uyu wa kabiri, aho byari biteganijwe ko iba ku munsi w'ejo hashize kwa kabiri nkuko byari biteganyijwe. Irushanwa rero ekipe ya Football Club izitabira biteganyijwe kuzakinwa hagati ya tariki 2 na tariki 15 z'ukwezi kwa 9. Mu kwezi gutaha turi gukoza imitwe ntoki igakinwa ku bibuga byo mu mujyi wa Dar es Salaam mu gihugu cya Tanzania, kuko ko irushanwa rizabera i Dar es Salaam muri Tanzania. Ubuyobozi bwa Sekafa rero bukaba kuri uyu mugoroba kwa kabiri bwaje gutangaza ko tombora yuko amakipe azahora mu irushanwa ry'umwaka izabera muri Villa Rosa Kempsiki i Nairobi mu gihugu cya Kenya ku munsi wo kwa 4 ku isaha y'isa 9 zarea muri Kenya, akaba ari saa 8 za hano mu Rwanda cyase ku isaha ya Kigali. Kuri uwo munsi akazanatangazwa umuterankunga mushya wiyongera kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Perezida rero utera inkunga iri rushanwa kuva mu mwaka wa 2002. Amakipe 12 niyo azahura muri irushanwa ry'umwaka ariyo Football Club yo mu Rwanda, Singida Black Stars yo muri Tanzania, Mogadishu City yo muri Somalia na Vipers yo muri Uganda. Hari kandi Eri Mereke Bentwi yo muri Sudan y'Epfo, akaza ekipe ya Murandege yo muri Zanzibar, Kenya Police yo muri Kenya, akaza kandi Flambeau du Centre yo Burundi, hakaza Garde Côte yo muri Djibouti, Ethiopian Coffee Sport Club yo muri Ethiopia na Al Hilal Omdurman na Al Ahly Sport Club. Wadi Madani za Sudani, ayo na amakipe nayo zaba ari muri Sekafa Kagame Cup. Ikiza kirimo nuko agiye kugaragara undi muterankunga unganira Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, dore ko ariwe watangije ibihembo muri iyi Sekafa. Niyo mpamvu hiyongera ko ari Sekafa Kagame Cup, kuko ibihumbi $50 nibyo atanga muri irushanwa. Kipe ya Perero ikaba yakoze imyitozo ku mugoroba w'ejo itegura imikino, abiteganyijwe ko izagera mu gihugu cya Tanzania ku munsi wo kuwa 6 tariki ya 30 z'uku kwezi. Nibwo ekipe ya Peri izaba yageze mu mujyi wa Dar es Salaam hariya mu gihugu cya Tanzania, bagomba kuba
bakina iyo mikino mu gihe ku munsi w'ejo kwa kane tuzaba tumenya uko tombora izasiga ese APR izayisanga muri hetsinda ese bizaba bimeze bite muri rusange. Rero abakinnyi barangajwe imbere na kapiteni Claude, abakinnyi basukuye imyitozo ariko we agomba guhita yerekeza muri kampu ya ekipi nationali Amavubi. Ahubwo twekeze ku byaraye bibaye mu rukiko rwose ubwo abahungu barekurwaga barimo umuvugizi w'abafana wa kipe ya APR Football Club bamwita Mugisha Frank cyangwa se mwite Jangwani, barimo kandi umutasi Irikari cyangwa se mwite Ishimwe Irikari umunyamakuru wa SKFM, bakazamo kandi Ndayishimiye Rugaju cyangwa se mwite Rugaju Rigani nawe akaba ari muri abo barekuwe, ndetse na Mucyo Anta Biganiro. Ku munsi w'ejo nibwo abanyamakuru bose ngarutseho bafunguwe ndetse no muvugizi w'abakunzi wa APR Jangwani. Rero aba bakekwagaho ibyaha bijyanye no gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe barekuwe by'agateganyo nyuma y'ukwezi kose bari bamaze bafungiye kuri gereza ya gisirikare i Kanombe. Kuri wa kabiri rero nibwo ku rukiko rwa gisirikare ruri Nyamirambo nibwo hasomwe urubanza ku ifungwa n'ifungurwa ry'abantu 28 barimo abofisiye mu ngabo z'u Rwanda mu rwego rw'igihugu rushinzwe igorora RCS n'abasivili bakekwaho ibyaha bijyanye n'uburyo haguzwe amatike y'indege yakoreshejwe konti ya Minisiteri y'Ingabo binyuranyije n'amategeko. Hemejwe ko aba bose rero barekurwa by'agateganyo usibye abasirikare batatu barimo kapiteni Penina Mutoni na kapiteni Penina Umurungi. Urukiko rwategetse ko bafungwa iminsi 30 y'agateganyo kuko hari impamvu zikomeye zituma bakekwaho ibyaha. Aba bose rero bakurikiranyweho ibyaha birimo ubufatanyacyaha mu gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe byakozwe binyuzwe muri Minisiteri y'Ingabo. Ibi byaha rero baregwa ni bifitanye isano n'urugendo APR Football Club yagiriye mu Misiri mu kwezi kwa 9 mwaka ushize ubwo yari yagiye gukina na Pyramide mu ishanwa rya CAF Champions League, ndetse n'izindi ngendo zagiye ziba mu bitandukanye zirimo izaba office ba RCS. Rero aba basore by'umwihariko bamwamaye mwamenye cyane barimo abanyamakuru batatu barimo ndetse n'umuvugizi w'abafana baje kuba barekurwa ku mugoroba ku isaha y'isa moya nibwo bari bavuye ku gereza bari bafungiye, nubwo ku munsi w'ejo bajyanywe ku rukiko bagasomerwa bakemerwa kurekurwa ariko barekuye ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri bakaba aribwo basohotse bajya mu miryango yabo muri rusange. Rero nyuma yo gusohoka hari ibyo batangaje. Witwa Jangwani cyangwa se Mugisha Frank umuvugizi w'abafana ba APR yasohotse aravuga ati no gushimira Imana ati kandi ndabakunda mwese abangaragarije urukundo muri iki gihe kitari cyoroshye. Bundi aravuga ati akazi karakomeje ubu ngubu ati ubu turagarutse mu kazi. Witwa Rugaju Riganiro yifashije urukuta rwe rwa Instagram yatangaje ko yishimye cyane. Bundi aravuga ati ubuntu bw'Imana burampagije, ashimira Imana cyane. Bundi nawe ashimira n'abamubaye hafi muri ibi bihe bitoroshye muri rusange. Bibutse ko aba bafunguwe by'agateganyo gihe urukiko ruzajya rubakenera cyangwa se rufite ibyo rugomba kubabaza bazajya batumizwaho ubundi ibitabo bagira ibyo basobanura, ariko barekuwe by'agateganyo ubu bari hanze bakwiye gukora ibyo bashaka ariko bitagize icyaha cyaba cyabasubiza muri gereza muri rusange. Ntagindutse rero mu gihe ibigo bakoreraga byakomeza kubagirira icyizere turabumva mu gihe gito ku maradiyo bamwe bakoraho, ndetse na Jangwani twongeye kumwumva avugira abakunzi n'abafana ba APR ko ku rukiko bari bahuzuye ari benshi bavuga ko bifuza Jangwani babo bavuga ko ikipe yabo idahagaze neza bitewe nuko uyu musore nawe adahari ngabe yavuga cyangwa se yagira ibyo atangaza ko witwa Wasiri muri Rayon Sport rwose rero bafashe ku gakano rwose nta bw'inyagamburo, ariko turishimye cyane ubwo umuvugizi wacu agarutse atuba ikipe nayo igiye kuba
ijya ku murongo. Ubwo ni ugutegereza tukareba niba aziri bujyane n'iyi ekipe muri Tanzania mu mikino ya Sekafa cyangwa se azaguma mu Rwanda, cyangwa se niba Peri izagira iki izamusimbuza kuri iyo ntebe y'ubuvugizi bw'abakunzi ba Peri. Ariko byose nibyo gutegereza twaza kureba uko biza kuba bihagaze. Andi makuru rero agenda amanuka agerwaho nayo turaza kuyaganiraho mu biganiro byacu biri imbere. Icyo usabwa wowe ni ukugumana natwe tukaganira, ugakanda subscribe kugira ngo ujye ubona notification ko dushyizeho ikindi kiganiro. Ikindi kandi mbibutse ko turi mu cyumweru cyari ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, akantu ku kandi mu Mavubi nabwo tuzajya tukazana hano nibatangira umwiherero imyitozo ya mbere tuzaba tubifite hano. Wowe kanda subscribe kugira ngo nabyo utajya ubicikwa, ubundi wibuke no kujya muri commentaire udutima twishi tw'umukara n'umweru niba uri nyamukandagira, ubundi uhereze n'ikaze aba bavandimwe baje kuba barekurwa ku munsi w'ejo. Wandike ngo ikaze gusa muri commentaire, ibyo biraba bihagije. Reka mbifurize kugira umunsi mwiza, muhahe muronke, hasta la vista.